Banje kubasuhuza kandi mbahaye ikaze ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye, amakuru mwateguriwe nanjye Eric Umuziranenge, akaba ari nanjye ugiye kuyabagezaho. Mu mujyi wa Kigali, umusore uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko bamufatiye mu cyuho ari kumwe n'umukobwa, maze uwo muhungu baramufata bamujyana kuri polisi, atangira gusobanura uko byose byatangiye. Hari igihe yajyaga yicara, inyicaro ye ari inyicarubozo, maze mu bwonko bitangira kwikoma, imibare yari iyo kumwegera. Niwe wankuruye, uyu mukobwa niwe wankuruye, sibyo gusa niwe wankuruye. Hari igihe yajyaga yunama, ikanzu ye itangira kuzamuka, maze mu myenda bitangira kwikoma, imibare yari iyo gusatira. Niwe wankuruye, uwo mukobwa niwe wankuruye, sibyo gusa niwe wankuruye.